ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ntabwo ari ubutumwa bwigisha ibyaha. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo gukira icyaha. Through grace, biciye mu buntu bw'Imana, niho church iyoborwa ku byo bita perfection. Now, gutungana kw'itorero gushoboka gusa biciye mu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kubera iki? Ni muri ubwo butumwa duhishurirwa ko tudakora imirimo itegetswe n'amategeko ngo twemerwe nayo, ahubwo impano yo gukiranuka kwayo yaraduhawe itumanukiramo. Na Imana idusangije kamere yayo, ariko gukiranuka kwayo iyo imaze kubidusangiza, from there ubutungane budashoboka mu buryo bw'abantu burashoboka, kuko iyo kamere yamaze kuduhabwa. Ni muri uwo mujyo dushobora kumva ubutungane bw'itorero. The perfection of the church ishoboka gusa mu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Aho niho tugana. Na abantu bamurikiwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, na haraho duhera tugakura tukagana kuri perfection. Rego ngo bidaciye muri bwo nta bundi butungane bushoboka. Alright, kuko utunganye iyo tumaze kubona kwaje muri twe, ntabwo aza muri twe kutwanduza, aza muri twe kuduhindura nkawe. Ubwo butungane bwe bukaba ubutungane bwacu. Ni muri urwo rwego duhishurirwa ko our union, ubumwe bwacu nawe, niho tugomba kuguma, guhishurirwa, kumenya, kwicara, kuguma. And when that happens, iyo bikubayeho, ntabwo urwana n'ibintu urwana nabyo. Wowe ufokasinga ku bumwe bwawe nawe, ibindi byose nyuma y'igihe gito urabishaka ukabibura. The things you've been fighting with, anything icyo ari cyo cyose kizimirira, kuko nawe wazimiriye mu guhishurirwa ubumwe bwawe nawe.